आकाशवाणी शिलोंग खबर हितेन जयंती अपरेज पिन janmin kliu kavi shalam ki khamar wam kam खबर ka sarkar ri lira ka yak online gaming bill arjar phausan penbor ka yak e-sports bai khang ki le ke ki pen kam na ka paisa ka rozgar mela man ko ka job so spa so sanmot ki khana khandro khlo de so ki ba ka migla civil defense wa home guards kamigla pa nam go ne yo sofa witli ki takma ha ka all india karate championship UMLA karib hoy wa ki officer penmangi ki yaklam hamai khuli hadien ki yakan at ka asam wa ka megalaya ki khobor ki bnia ka sarkar ri sedang ga ka promotion and regulation of online gaming bill arjar pausan ko thmu hibo kuntu ye wanra ye rukom ye thme kad wa yadale ye ki nong chong ne ki kita ki bami wi to ki game ki le online benar minister ka sarkar ri Ashwini Vaishnaw ka bil kentu ka ya e-sports bagi social games kat wakang hibat ya ki kenja game ne ki le ki online ki berka paisa wo bi thong boi wo ya khale da khang go MGF testament ki pelai ya ka paisa poilan we yo upsia jakam kini gerensan I wo e ya ki ma ki ten yong ikerni ido nong heliang ka paisa wo pen em kam bakla ne bha ki kam le thok ne pen ma pen ten ne ka paisa ka National Online Gaming Authority na pet bha ko ya ki kom bu pen ban ki kendon bagi ut ki nam ki bru ki bale ki ni jat kam umat ki hecha dan gunai wahdo atur tengka we icha akset I wahdo san snem ka bel pun kubor ko ya ki minister wo kurchan ya ki le ki baman chengan ki wanra ya nang itep we wo penne pensa ya ka culture ko wirengkat bagi yong geri ka chnat kamigla civil defense and home guards penman ko ya rozgar mela ha kamadan parit ko mau diang haiwa ki suspa supau sanmot ki candidate ki udang de thum thume de yo ki chithi chatum kam gi nei bha ki post pher kini ki kam thum kun thop ki sub inspector guardsman wa ki kerdan wirkan ki post yang driver wa ki bakre ki post non combatant minister ka civil defense home guards coming one on one the AT yakini chithi he emlang ki officer ki bukan thop yo commandant general wa director yang ka civil defense kani kamela phalang ko ye kra chutam yang kachnat upun khlan ni kilat sinjre yang kajala karwa ro ye kilat yo khi yo khan ki wad am kam ha ka Megala Karate Do Association AMKA wanra ko ibaram chakjala hadin wa yo super witli ki takma ka All India Independence Cup Karate Championship ka wakhat kande ko man New Delhi na do ka pratrik hado ka chipatrik yang nunai supra ka kanhun ka wasan phang nyong mot kirkhat dalwan phai ko wa chipatri ki takma ksiar khandutri ki takma rupa wa khatsan tli ki takma tama de yo kin rumot kinong ile ke yamar artli ki khusnam ka all Meghalaya Karate Do Association yero ko yakini ki jingjab EAT wa yele ke unidom sin yang woro kinong ichim menta arsni hadin iyakan at perdi ke Meghalaya wa ka Assam hamai khuli ki bor pelai ka ribhoi wa UMLA ka jirang ba sostenen sotun dalai ki cheni chnong wo li up ye ki ot ki nam yang ginong chong chnong wi thu ye su isan Deputy Commissioner Amilash Baranwal SPVS Rathor Magistrate Eric Dakar wa kibiki officer dia lai lang ki cheni thau ginong chong chnong phalang ki jing e yo chemgi hadien wo item pra ye ki post yang ka Assam State Electricity Board depen mi ye yakan at ye chot wai kentu ye tuklar iwarura UMLA pha UDC wo tho ek report ka khat do chak sarkar wai pentikna wa daw bodin hi ude ide ye ni kam kular ro ya khamat ya kami khamat ki kentha yang kamai khuli wo li chem yu chief minister konrat ke sangma nei bha ki lat ki ruti ki bo me kini khobor tin jantia wan ga shphinak Akashwani Shillong Minister ka Community Rural Development UAT Mandal pa bicharu ye rukom krekam yang kisutli kisian RD Block ha Southwest Garo Hills hay por walaimen de senran lang MLA ka Salman Para uyan botham ke sangma DC Hemanayak wiki he officer lipat liyo ya ka Rera Pera Block ka Beta Singh Block ka Zigzag Block wa ka Pura Khasya Block wa pa ye jing e wiki kap chaprang ki yom kini block UMLA ka rangsa ko na usubir marak ya soalang muheni di peliyo harera para
Umandal pa ibicharu ye kichna gile ki rang lai kat ni yong ki building office ki thme ha rera para wa zigzag block we li pa ro ye tha wi is nyau bha ki nok ma ha pura khasya ne bha ka complex ki thme ye kalam ro obi khot ka kan hon ha man ka wi ka block ka non gazetted employees association ne NGA ye le percha ki wo dawa ye ka talab ko su phau le banai ko dang sa ten hari ni kriya ki ye tha ye khi Chaga pachem yang ke JHADC ki bakre de yo ki kerchan ki katu kan ni nok ma hapo William Point ha ka khat pradre unu banai UCM ke JHADC u Albinish Marak wa Deputy Chief CM Nickman CH Marak khana ki bakre wa ka jilla de mango palat arpha sulu tungka wa usui ka talap ko so banai ka non gazetted employees association de kan tat ko ye ni terwa wa ban atau usulut ibro ka paisa ke LDA arpana en sangma ban go wong nang puten ki wo yaki ini yaki dengan yo kerchan ju ini ki MDC ke Sadiharani M sangma ucerak mumen upardinan di Shira u Alfonsius Marak u Rinaldo ke sangma wa u Bernard N Marak ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ka Kongrosata Mary Kurba pelai ko ya ka jelang wa ka KSU Laban Circle ki pulit ki bakre ka leba ka KHADC ki Mikmat ka Mahadev Khola wa ka darbar michnang law sotun wa ya kalam chipang ya ka ja yang thau yang bhau ka Mahadev Khola u he ya khamat ka KSU ba Ruben Najer ong wa ikam yang bachnat yang ikam khlo wa ini thau to chalat ipa iyo yang ka mani usnya khnyan ông chủ vật đun vào số một hi e ki nong chom yong hi tu ki hiar paten yong ki pandit sa ki ni thau ha ga lang da rai wa pun singe ye chnai wa thme ka do na de pan ba ye ni kam wa ye ki rai de pha cha sarkar u ba na jer e ro ye ki khuslai he to we ken no em kti ki officer we pan kalai ha record yong ka chnat ki kam khlo ki nong chom chnong yong ka chnong ampreng ka Ribhoi district de chem gi kam idehi de wa pinne pen bha ya ka sorok ko 8 kilometer ko jet si ha ka sorok amdu bighat wa ampreng halim terport ka asam megalaya hadien de ki psnem ki de e ki nong chong chnong wa kan thup ya ki bakre ki kam hagi kam e sumar ki nong sikai ki pajba de penem kam gi ka de em gi wa wanra biang ya sorok ko miat ka de kta jor khantam ki porslap we egi snyau chrai he to we bamle ka sarkar ni hile he ni to iru kam mani udah sit prai ka sarok rakta ye lai wan ni man kasngi we mani mai khna skor ki dok o ka chachiliang yong ka sarok kinong chom chnong we ki bakre he ni de tu gi ki mikmat wa ki bor pelai ya ka mau hati o chnai ka sarok wo ye kurchan ro ipor wo pun kut no ye ki jing e ki de slam ki de chem de ki nong lai nong wan khantam ki khna skor ka chairperson yang Meghalaya State Commission for the Protection of Child Rights ni MSC PCR ka Agatha ke sangma penrem go ichakta iwas nyau khniat iwa dung do thurnya ya ka khna skor haji yaw shilong hypor ulipa ya ka khna ha Dr. Gordon Robert Hospital ka Agatha bango waman iwpb khna to uyo i hok uka ulai de was nyau chngan cha ki skor klem de m itin kentu we pulet wo kem ye em kti we pentikna wo e ka sajak wo e kar bo kentu le nei bha ur man husiar we un sinjre hagi tha wo man sinjar u MLA ka not chlong ba al ba nongrum u le chem ye kni khna skor ong wa kini ki bele man gi kam gi bom klem em injing snya wo prabru we ki klem srom we kentu ni bha ye kre lang gi pajba wo temet ye kini em kti ka Meghalaya State Badminton Championship ko Supau sedang ko NSCA Stadium umling kedat ka Ribhoi ko ring data ni Chibun gini Chibunta na kalen yang bajala da pelaya gani da Ribhoi District Badminton Association we hakani ka ileke ko les ngi daw em palat les pangot kini ileke ne ki player ki yakop ki spatli ileke haki banta ki da bu terter ka tu ni khabor ki ten jain tiar kot ko wanch phina ka Akashwani Shillong ya bani program ke bot Ka Meghalaya Rural Bank ke pentip bikin ke akaun ki bamju bentere